ظاهرة وقوف المغاربة للميت إذا كان معدي في جنازة، ووقوف الجانبين الاتنين، اللي وراه يمشي باحترام ما يحاولش إنه يفوتوا، واللي جايين يقفوا وينزلوا من الطوموبيلات أو من السيارات احتراما لهذا الميت. ظاهرة بتتكلم عنها سائحة أجنبية بانبهار. كل شيء في المغرب مبهر، حتى احترام الميت. Le respect regardez, d'un moi, mort au là, Maroc, il y a une c'est la salle première là. fois que je vois ça. Genre, les gens ils s'arrêtent comme ça, ils se mettent devant leur voiture en mode respect. Franchement, c'est pas magnifique ça. Et tu vois ça au Maroc. Ils s'arrêtent, regardez. Là, il y a le cortège, vous voyez. Les gens ils s'arrêtent. Et voilà. Ils attendent, regardez, ils regardent. Ils font des toilettes et tout. Franchement, c'est magnifique. Alors là, tu vois ça qu'au Maroc. Regardez. Enfin, qu'au Maroc, par rapport à la France, quoi. Tu verras pas ça en France. Mais franchement, c'est incroyable le respect qu'ils ont ici. Une éducation, mais. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. Il y avait un taxi avec son client, il s'est quand même arrêté. Ah ouais. On peut dire ce qu'on veut du Maroc, mais voilà que le respect, c'est incroyable. Franchement, les gens ils le connaissent même pas. Regardez, là ils remontent dans leur voiture, ils bougent. Même les taxis s'arrêtent. Regardez, ils sont en plein temps. Regarde. Tout le monde, hein. Il n'y en a pas un qui continue sa route. زي ما انت شايف كده، تحدثت عنه هذه السائحة وتحدث عنه آخرين من الناس اللي جم، السياح أو من الأجانب. دائما يلفت انتباههم هذا المشهد. هذا المشهد، الطريقين من الناحيتين يقفوا احتراما وتقديرا للجنازة، ويقف الطريق بالكامل. بل وفي القانون المغربي أن أي عسكري يرتدي بدلة عسكرية عليه أن يعطي التحية العسكرية للميت. البوليسي يشوف الميت جاي له الأولوية، يوقف الطريق ويقف يديله التحية العسكرية وهو معدي احتراما وتقديرا. وده سلوك موجود عندهم من زمان. حتى الحوانت لو معدي من شارع تجاري يسدوا والناس تقف قدام الحانوت وتدعي للميت احتراما. كثير جدا من السلوكيات الجميلة جدا اللي بتبهر السياح.